Pajjiżna permezz tal-Valletta 2018 se jkollha relevanza importanti fuq bażi globali. Punt li kien rikonoxxut fid-diskorsi li saru fil-ftuħ uffiċjali tal-istess avveniment. F'dar il-Mediterran għall-konferenzi, il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca qalet li minkejja li l-Belt Valletta hija l-iżgħar belt kapitali f'kuntest ta' daqs fl-Unjoni Ewropea, irnexxilha teleb l-isfidi biex twettaq biċċa xogħol ġganteska. Meta nkunu qed nirrikonoxxu, nirrispettaw nivvalutaw il-kulturi u t-tradizzjonijiet tagħna, aħna nkunu qed nagħmlu investiment effettiv fi strateġiji essenzjali għall-inklużjoni soċjali, għat-tisħiħ tas-solidarjetà u għall-bini ta' kultura ta' paċi. U bekk niggarantixxu wkoll ekonomija prospera, ġusta u ekwa. Il-Kummissarju Ewropew għall-Kultura Tibor Navracsics innota kif dan it-titlu prestiġjuż tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura se jservi opportunità biex il-Belt Valletta tagħti ħajja mill-ġdid lil diversi binjiet affaxxinanti li huma parti mir-rikkezza tal-wirt Ewropew. Navracsics qal ukoll li din is-sena hija waħda speċjali, hekk kif hija wkoll is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali li fiha nuru li l-identitajiet tagħna ma jikkompetux iżda jsaħħu lil xulxin. Valletta 2018 reminds us the isolation is never an answer. Situated in an island country between continents and cultures, it shows that we can only grow by being open, by getting to know each other and understanding our differences and reaffirming what we have in common. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason McAuliffe qal li minn belt traskurata, il-Belt Valletta inbidlet b'suċċess f'kapitali li tfur bil-ħajja. Dwar il-programm imħejji, is-Sur McAuliffe qal li dan huwa mimli kultura ta' kwalità aċċessibbli għal kulħadd. Bl-investiment li sar, qal li qed naraw qawmin soċjali, ekonomiku u kulturali. Nies jesperjenzaw belt unika mit-2 sal-Ħadd is-sena kollha. McAuliffe tenna l-impenn tiegħu li l-Belt Valletta qatt mhu se terġa' titħalla ta' qalura. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici tkellem fuq il-proġetti li impjanati għal dis-sena fosthom il-Mużew Nazzjonali tal-Arti Muża u l-proċess biex Malta titpoġġa fuq il-mappa tal-UNESCO fejn jidħol il-wirt intangibbli u kulturali. Is-Segretarju Parlamentari għal Valletta 2018 Deoda Battista tkellem dwar kif il-kreattività u l-innovazzjoni saru komponenti ewlenin tal-viżjoni u tal-aspirazzjoni sabiex il-Belt Valletta terġa' tieħu l-ħajja. Is-Sindku tal-istess belt Alex Headingley qal li l-attivitajiet li hemm ippjanati mhux biss se juru l-passat glorjuż tagħna, imma se jkunu xhieda ta' fejn aħna sejrin bħala poplu. Wara l-ftuħ uffiċjali tal-Valletta 2018 u diskorsi li rrikonoxxew iż-sbuħija li hija monija bija l-Belt Valletta, issa l-Kapitali Maltija għandha sena eċitanti qudiema opportunitajiet biex fihom tisfrutta l-potenzjal kulturali tagħha.